L-Arċipelagu Malti, wieħed mill-aktar siti mfittxija fost il-Buadda samħarġa u mijiet ta' turisti oħra li jkunu waqt btala f'Malta. Iżda mhux darba jew tnejn il-baħar ħasat il-ħajja ta' Buaddasa. L-aktar każ riċenti, żewġ Buaddasa Pollakki membri tal-akbar skola tal-arts fir-Renju Unit tilfu ħajjithom waqt li kienu f'dinja oħra jesploraw l-fdalijiet tal-vapur Le Polinezjan mis-seklu 19. Il-fdalijiet tiegħu jistrieħu fond ta' 65 metru, 2 kilometru nofs il-barra mill-ponta ta' Żonqor fuq il-għajn. Joseph Kirkop, magħruf bħala Derek, huwa wieħed mill-operaturi ta' skola ewlenija tal-arts u instructor kwalifikat. Ilu attiv fil-qasam għal 50 sena. Jagħmilha ċara li huwa impossibbli li telimina kollox kull riskju. U jekk l-affarijiet qatt ma jmorru ħażin fit-training, ma jitgħallmux kif jħandiljaw an emergency situation, għalla volja fit-training nagħlmuhom ukoll. Okay? Pero training is one thing, u the actual situation is something else. Staqsejni x'inhuma ċirkustanzi li jistgħu jikkompromettu s-sigurtà tal-Buaddasa. Meta nozzu, okay, hemm pressa fuqna u n-nitrogen mill-arja li qed nieħdu nnifs minnha jiġi dissolved f'ġisimna. U dak il-nitrogen irrid ċertu ħin biex joħroġ mill-ġisem. Issa ħana biex nagħmluh safe ħafna ma naqbżux il-limits tagħna, ġifieri għal kull depth li hemm limit kemm tista' ddum. Tifhem? U ma naqbżuhomx dak il-limits. U għax il-baħar spiss huwa imprevedibbli, jagħmilha ċara li kemm il-darba waqqaf milli jniżżel Buaddasa meta l-baħar ikun imqalleb jew meta l-persuna tidher li ma tkunx f'sikkitha. Itemm b'appell il-Buaddasa, inkluż dawk tal-esperjenza biex ikunu prudenti u jeżerċitaw dejjem rispett tar-regoli. Relatively, it's very safe. Okay? Importanti li issegwi il-rules ta' diving, okay? U ma tkunx overconfident. You dive within your limits, okay? And don't push the limits.